Stealing our money, corrupting everything. Kuyona ke i-channel uma umusha ngicela ungakhohlwa ukusubscribe uphinde ke ulike le video lana ke udaba lolu oluthinta ke abasebenzi laphana ke bakwaSASSA ekuthiwa ke kuye kwavuka ke indaba ke yezipoki njengoba ke kade ke kuboshwa ke abanye ke babasebenzi laphana kuthiwa kuboshwe abasebenzi abathathu bakwaSASSA ngamakhadi ke azo izipoki. Kuqhumeke umkikizo amahhovisi akhona lapha kwaSASSA kugcwele ke phama abantu bezolungisa ke amakhadi abo ngenkathi ke amaphoyisa ephuma ke nabasebenzi abathathu begaqwe ke uzankosi bezama ke ukuzifihla ubuso. Laba basebenzi bonke basebenzela ke igatsha la kwaSASSA elisemgwaqweni ke uDe Villiers enkabeni ke yedolobha eGoli bamadaniswa ke nemali engaphezulu ke kuka 260 million eyebiwa ke ngabahlomula ngamakhadi ke azo izipoki. Ukuboshwa ke kwalaba kuyingxenye ke yomsebenzi wamaphoyisa ukuthungatha ke bonke abamadaniswa ke nalenkohlakalo kanti futhi ke kuthiwa kukhona abanye ke abasazingelwa ngalo lolu daba. Nganza kwethu ngiyocela ukuthi ke ni subscribe niphinde ni comment ngalo lolu daba kuyona la i comment section ngezansi ningakhohlwa ukusubscribe.